čemu prisustvujemo prethodnih dana. Ko hoće nove mape, ko piše non-paper. Za pregled dana govori profesor Fakulteta političkih nauka u penziji i bivši ambasador Ivo Visković. Dobroveče. Hvala vam što ste ovde. Ne prestaje ova polemika, dakle, o non-paperima. I evo danas čujemo Vljosa Osman iz Kosova kaže non-paper je stigao iz Beograda. U Beogradu to demantuju. Da li je vama to predaleko od nekakve realnosti ili nezamisliv scenarij? Mislim da je ipak nezamisliv, mada u svemu ovome što se događa čini mi se da se ni za što ne može reći da nije moguće i da se ni za što ne može reći da je apsolutno moguće. Postoje sve moguće kombinacije jer došli smo očito u onu fazu pregovora kada svi smatraju da se finalizira proces i da se mora ići sa svim argumentima, uključujući i podvale, uključujući i sitne trikove, ali uključujući i na neki način obznanjivanje nekih namjera koje nisu baš popularne i za koje se onda ovako kao probni balon puštaju dokumenti koje niko naravno ne prihvata kao svoje, a iza kojih niko ne zna tačno ko zapravo stoji. Ali evo, mi smo juče čuli, predsjednik države kaže on sumnja na jednu ženu. Sinoć je ovde na vašem mjestu sedeo bivši ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. On kaže nije Angela Merkel. Imate li vi ideju ko bi mogao biti? Pa ako je jedna žena, nema velikog izbora. Tu još ostaje gospođa Mogherini koja se dugo bavila, ali ostaju na primjer i dve naučnice iz Nemačke. Johanna Daimler i Jean-Marie Čalić, koje su isto tako pametne žene i bave se time. I to profesionalno rade. Ja mislim da se takav dokument nikad ne piše jednom rukom. Da je to plod timskog rada i ako je neko spremao, to je radila čitava ekipa. Ko je bio na čelu ekipe ili ko je na kraju dao imprimatur, dozvolio da takav dokument iziđe, to je drugo pitanje. Ali nisam siguran, mislim ja da nije Angela Merkel to radila. Ali recimo ako je Jean-Marie Čalić, na primjer, mislite da bi Nemačka svejedno demantovala da je autentičan taj dokument i da oni iza toga stoje? Pa non-paper tome i služi. Da možete u svakom trenutku da demantuje da je to vaše, jer nema nikakvog potpisa, nikakvog znaka da je to vaše izuzev riječi onoga kome je taj dokument bio uručen. Jer non-paper je smišljen kao jedna forma diplomatskog komuniciranja koja ne obavezuje onoga ko podnosi taj predlog. Jer se po pravilu radi o osjetljivim pitanjima, o kontroverznim pitanjima i onda imate situaciju ako dobro prođe, vi poberete slavu, ako loše prođe, vi ga se mrtvi hladni odreknete i niko ne može kazati, čak ni onaj kome je uručen, da je to vaše. A je li za vas čudno što recimo imamo za 20 dana imamo dva non-papera? Jedan koji se pripisivao Janezu Janši, drugi ovaj, dakle, nepoznatog porekla, da bi oba bila neautentična i da ne znače ništa. To nisu česti dokumenti u diplomatiji i ova frekvencija je malo neobičajna. Naravno, može biti i plod slučajnosti kao reakcija upravo na to što je stiglo kao takozvani Janšin prijedlog, jer tamo ima i nesuvislih ideja i ideja koje su vrlo opasne za Balkan, ali sve u svemu mislim da se na neki način može povezati kao jedna vrsta reakcije na to što je stiglo u prvome papiru, pa da se daje druga vizija, ne rasparčavanja, nego objedinjavanja. Albin Kurti kaže danas on neće 11. maja ići na nastavak dijaloga. Kasnije popodne čuli smo da je obrazložio neće ići na nastavak dijaloga, ali ići će na neku radnu večeru. Sme li on to, mislite li da on to može sam da smisli? Da mu recimo Nemačka ne navigne da to treba tako da uradi? Pa koliko ja znam, on nije nemački čovjek. I mislim da je sa te strane on vjerojatno odluku donio sam, jer on je tome sklon. Ima nastupe koji nisu baš uobičajeni, konvencionalni i iznosi ideje i čini poteze koji nisu baš veoma uspješni u politici, odnosno koji su plod više jednog impulsa nego racionalnog promišljanja. I mislim da iza njega u ovom trenutku ne stoji Nemačka, jer ne vidim šta bi bio nemački interes da on dijalog otegne kada Nemačka forsira da se dijalog obavi i da se obavi konačno taj čuveni sastanak u Parizu koji se toliko dugo odlaže. Vi ste, dakle sad imamo da je nemački ministar bio u Prištini, pa je bio ovde, pa je Vučić bio u Briselu, pa imamo sad evo pokretanje ovog ili aktualizacija, ovu novu mapu, ne znam kako drugačije da je nazovem. Jel biste vi rekli da je to poigravanje sa javnim mnjenjem ili naprotiv pokušaj ubrzanja čitavog procesa? Ja mislim da je ipak ovo drugo u pitanju, da je to odraz jednog shvatanja da je došlo krajnje vrijeme da se proces završi i da se na ovaj način vrši pritisak i na javno mnjenje, ali i na direktne učesnike, državnike koji učestvuju u tom dijalogu, jer to je jedna vrsta možda ne direktnoga, ali indirektnoga uticaja. Razmislite o ovome
i ako sutra stavimo na stol, imajte neki stav o tome. A kako da građani znaju da li je to sad taj moment? Jer mi dosta dugo slušamo, evo sad će, samo što nije, evo do novembra, evo do februara, evo mora da se reši iduće godine, pa ništa. Pa ne mogu građani znati. Ja sam ubeđen u to da ni većina ljudi koji aktivno učestvuju u političkom životu to ne zna. To znaju ipak u užem krugu ljudi koji vode proces pregovaranja i mislim da se neće ni dugo, ako se uopšte ikada sazna ko je bio autor toga i na koji način je to plasirano u javnost. Da li je to slučajno došlo u ruke urednicima Kohe Doktore ili im je neko to svesno stavio u trenutku kada njihov vlasnik ulazi u pregovaračku ekipu Prištine. Mislim, sve u ovakvim situacijama mislim da je svako tumačenje donekle osnovano, a nijedno ne možete tvrditi da je sasvim istinito. A za to vreme mi ovdje imamo na domaćem terenu Aleksandra Vulina koji evo poziva predsjednika države da raspiše izbore i šta mislite čemu to služi? Da se ponovo neko vreme kupi, da se ništa ne dogodi ili je to neka samo za neku unutrašnju histeriju? Ne znam. Pa ministar Vulin ima jednu osobinu koju ja ne cenim ili čak mogu da kažem ozbiljno smatram problemom. Ja ga zbog toga i zovem ministar tuđih poslova. Jer voli da daje komentare o pitanjima koja nisu iz njegove nadležnosti. I to obično daje na jedan dosta radikalan način. Nakon toga po pravilu slijedi smirivanje situacije, spuštanje lopte, kako mi to kažemo, od strane predsjednika. A mislite da to Vulin radi sam? Samo inicijativno ili je to jedna radikalska koordinacija koja bi mogla biti iz prošlosti, a naprednjačka je ova sad koja smiruje? Pa nisam siguran u to. Naime, kod njega mi je teško pretpostaviti da baš ide dnevno na traženje svoga mišljenja kod Vučića. On je isto tako sklon da daje oštre, jake izjave i mislim da na neki način u ovakvoj situaciji to loše. Jer ako igrate tu igru da jedan od političara daje radikalnu, ekstremnu izjavu da bi onda drugi to smirivao, na zapadu se to smatra trikom. I niko ne vjeruje da je to slučajno, svi smatraju da je to koordinisano. Jedan je good guy, drugi je bad guy i onaj good guy uvijek na kraju pokupi poene, bad guy se spremno žrtvuje, što u Vulinovom slučaju očito nije veliki problem. Kakav je gaj Boris Tadić? Evo, opozicija se dakle dugo pravila mrtva. Danas vidimo Boris Tadić je u Vašingtonu. Mislite li da je on tamo kao jedan stari prijatelj ili kao nova opcija za budućnost? Ja verujem da su u pitanju neke stare veze i stara poznanstva. Ne znam zaista nešto konkretno od njegovoj posjeti, ali pretpostavljam da on nije tamo pozvan kao nekakav novi budući lider Srbije. Jednostavno traženo je neko mišljenje. On je čovjek koji ima veza, kontakata iz perioda kada je bio predsjednik i naravno da to u Americi cijeni. Jer bez obzira koliko je ko u jednom trenutku aktuelan u politici, iskustvo političko i imanje onih informacija koje on kao predsjednik imao i koje danas vjerojatno ima nekim posljednim kanalima, dragocjeno je čuti. To su sagovornici od kojih se uvijek nešto novo može čuti ili bar ugao posmatranja na neki problem provjeriti sa sopstvenim. I ja mislim da je to u pitanju, a ne nekako ustoličenje nekog novoga kandidata za predsjednika ili lidera opozicije. Iz vašeg iskustva, šta mislite koliko će Srbiji može predstavljati problem na njenom putu ka Evropskoj uniji ta činjenica što sa Kinezima puno radimo u oblasti investicija? Pa sigurno da to nije nešto što Zapad, pogotovo Evropska unija, prihvata kao poželjno. Jer to je na neki način otvaranje prostora za kineski utjecaj iz naše zemlje na susjedne zemlje. Dopremanje robe i slično. A naročito su velike investicije u pitanju. Međutim, i Evropa posluje sa Kinom i oni ne izbjegavaju velike poslove koji donose zarade i mislim da nam u tom smislu ne mogu, da kažem, prijetiti ili ucjenjivati. A da im je drago nije sigurno. Samo i naše interese mora shvatiti. Mi imamo isto tako posebne i specifične interese kao i neki od njih. Njemačka gradi velike željezničke pruge, uvodi magnetne vozove u Kinu i slično. To su projekti milijarski vrijedni u odnosu na ovo što se Kina pojavljuje kod nas u Srbiji. To je zaista nepojmljivo. To je ogromna razlika. Ali sve u svemu nije sigurno nikome drago da Kinezi dođu i zauzmu neku vrstu pozicije, čvrste pozicije u Srbiji, jer iza takve ekonomske dolazi po pravilu i nekakva politička igra u kojoj se pokušava utjecati na zemlju u koju ste prodrli, a onda iz nje i na susjedne zemlje.
I to je nešto što Zapad sigurno ne želi. A kako vi razumete to da Srbija je zapravo jedina zemlja u regionu koja nije učestvovala u ovoj vojnoj vežbi, slagaću vas kako se zove, Branilac 2021. I mislite li da ćemo uspjeti da održimo vojnu neutralnost, a da uđemo u Europsku uniju? Pa to je moguće. Postoje primjeri, mada se pojavljuje jedna sintagma koja je više po meni odgovarajuća od ovog vojna neutralnost, to je vojna nesvrstanost. Šveđani su uveli tu sintagmu i ona više i bolje objašnjava našu poziciju nego vojna neutralnost. Ali mislim da je u ovom trenutku za nas takva pozicija ipak korisna. Bez obzira što idemo ka Europskoj uniji, ili se nadam barem da idemo ka Europskoj uniji, mislim da ne možemo da se opredelimo za NATO savez jer bi to bio zapravo onaj najveći kamen spoticanja između prvo našeg javnog mnjenja i vlasti, a onda drugo naših nekih saveznika poput Rusije i naše države. Šta vam u ovom trenutku izgleda dalje? Naše članstvo u Europskoj uniji ili rješenje za Kosovo? To je, što kažu Amerikanci, pitanje za $64 miliona. To je teško odgovoriti jer jedno i drugo ima svoje prepreke. Jedno i drugo zavisi u velikoj meri od nas, ali i od drugih. I mislim da je u ovom trenutku definitivno rješenje kosovskog pitanja ipak dalja opcija. Mada ona se postavlja formalno kao uslov za ulazak u Europsku uniju. Ali dobijanje saglasnosti Srbije za davanje priznanja Kosovu kao nezavisnoj državi će biti izuzetno teško ako uopšte se tako nešto dogodi. I ja mislim da bi bilo pametnije tražiti rješenje slično Nemačkom sporazumu koje se, odmah da kažem, na jedan indirektan način pominje čak i u ovom non-paperu. Tamo se govori o stalnim predstavništvima, što su upravo našli kao diplomatsku formu Nemci jedni sa drugima. Nisu imali ambasade, odnosno klasične... Vi govorite o modelu dve Njemačke. Da, modelu dve Njemačke. Oni su imali ta stalna predstavništva koja nisu imali formalno karakter diplomatskog predstavništva, ali su obavljali sve poslove koje radi diplomatsko predstavništvo. I ja bih da sam na mjestu zapadnih državnika išao ka tome da se nađe neko takvo rješenje, a ne insistirao na formalnom priznanju nezavisnosti Kosova. Zbog javnog mnjenja u Srbiji, zbog niza drugih stvari, to je praktično u ovom trenutku po meni nemoguće. I ne samo u ovom trenutku, nego i za neko dogledno vrijeme. I u takvoj situaciji, bez obzira što ja lično mislim neko drugi, većinsko je opredeljenje ljudi u Srbiji da je to neprihvatljivo. Da li je to opredeljenje dobro? Po mom mišljenju nije. Matija Bečković je skovao onu frazu da je najskuplja srpska riječ Kosovo. Ja mislim da se može lako dogoditi ukoliko mi se ne ponašamo promišljeno, racionalno, da Kosovo postane najskuplja riječ za Srbiju. Jer zaista onda se može dogoditi da i zastanemo u društvenom razvoju, da zastanemo u ekonomskom razvoju, da budemo prisiljeni da se više naoružavamo, da budemo prisiljeni da izdržavamo Srbe u velikom dijelu Kosova i mislim da bi bilo bolje tražiti racionalno rješenje, ali emocije ljudi su evidentno uključene i to ne malog broja ljudi, nego objektivno većine i u takvoj situaciji i niko normalan ko se smatra demokratom ne može negirati vrijednost i značaj javnog mnjenja u Srbiji. Hvala vam, profesore, na odvojenom vremenu. Hvala. Profesor Fakulteta političkih nauka u penziji Ivo Visković bio je gost Pregleda dana.